Dear Manong Nemi, kunad nga dagitay makagayuma abang banglo. Makagayuma ada makagayuma nga makan. Kanada madagitay makagayuma nga mainom. Iti moderno nga panawag kadagita. Ta taong agparto amang gayuma, mangadik iti mga ngam sagmay manong naming and nakrugyan ti pagkasalita kablawan kayo dita itinagasat nga oras yun dita Nemer Studio si Bubukel and Nemer Studio family at nagdung kanagbibuya iti intero nga lobong kasliman marod manong naming nga rugyak deto'y pagkasalita pagandarat ko man ti motorsiklo nga mapanong pasyar kini Aida kay nayat ko ide agtimek ni nanang. Nay, papanamanen, Benji Barok. Inaksarong karan ni Aida nanang. Aida! Aida manen! Manen! Aida manen! Kanangin kamit laba panen. Di kay pelangarod ngamin agden na total, talong at awen yun nga gayem. Agkasara kay pekit din. Nanang met, ang modo lang arodan nga nakapetisyon. Saan nga baling agkasar kami, tatawingan to di ginaganak ang kuhana. Nangagmag ditatang di saritaan mi, manong name kininanang, ditatang gadad da iti vulcanizing shop mi, nadalag ti sangot ti balay. Ay nabarok, si kugam kit din ni Aida, taorin no saan kang agkaskasar, tinapatig kat makasigurado ka ken kuhana. Ditatang mi. Ay, pudno ti bagbagak, si ka Benji. Kahit mo nga ron nga maagaw sa bale, laban. Talo nga tawanin, sa mo pa nga sinagid. Susabot ti anos mo. Alan, kasanon na danto sa bale nga makauna. Gumanat kayo man ako naktatang. Madanunan to na tanton, madanunan. Amok manunay may mga nakanyak, nga gasawa ak, tagtawa na konti 29. Bugbog to ang klay nga anak. Iso nga, mailudan nga maadan ti apo ko. Kaya kumat-kuman, ngagsimpa kami kaya na bagunin mi kuman ti bukod bi nga pamilya. Ngam lapad manong nemi ti panang ti panang tawing di ginaganak yan kuha sa Hawaii. Ni Aida manong nemi kadada kasingin na nga iso ni Aileen. Nga barangay ket kadua dati babaunan da ngagnagan ti nana guwada ti bakit abalasang nga kabagyan damat laeng namamok idi ni Aida manong nemi itiligay ti kotsen takas na ko nakitayan ada vulcanizing nga shop mi manong nemi wah inarem ko ni Aida ket nagginusto ka nga dua iso nga nagbaling nga nubya idagangay manong nemi. Nakuntang, nag! O sige, agadan na't kabaraw. Ada akong manong nemi di sangot ti balay da Aida. Nagtugtugak, hindi may lukat tiridaw. Ay, nimit gayam Aileen, tiada. Ay, siya ka magkaya manong Benji. Awan ni Aida. Daad na naman na impan na pawit. Ang dumanon ka ah. Iyoray mo iso na. Manong nemikas na ko nakitay ni Aileen akasingin tinubyak ket nabayagan na madmadlaw kung adda nalimid apa naggusto na kanya. Guwapo ak amin eh. Amok dahi tatamadmadlaw ko iti kay papanandag iti panang perpereng na kanya. San met kadikan kaskas daw nga gusto met? Gabutan na guwapo ak met? Natakulado ak manong nemi kanayo nag amin nga mapaniti gym. Pinagsalas kat nagturong isunit ti kusina mapan kanog template ti juice. Sumilsilap dagiti mata ni Aileen manong nemi. So nga muk nga nakatek manan, nakasyabu.
Dito di may sa pagdumaan da, iti kasingin na nga ni Aida nga girlfriend ko. Agos usar ni Aileen ti Cebu. Salbahe na madit ugali naman nung. Nakausar man nanda ito, iti may parit nga droga, wano Cebu. Singin nga agpaiso ni Aida. Agsingin ni Aileen. Ngam nagdakkel, tinagdumaan da. Iti ugali. Yun ni Aileen, manong name, aginom, iti arak, ag sigarilyo, ag Cebu. Idin to tatin ni Emma, man nga babae. Manakman ko nagtauray no talon nga tao. Iti relasyon mi, saan na palang into wanayan ti holding hands, sagpaminsan nga lips to lips. No ti physical nga lang nga, manong name, agkarkarupa dalata, gabot agkasingin da. Agkatayag da, agpadpada da, nga at nagdug ti buok na, ti sukog ti pamagi, imalong agpadpada. Tilayang siding iti nga 20 timid ni Aida, tinagdumaan da. Ada siding ni Aida dito yung nga 20 timid na, idin to ni Aileen ket awan. Iso nga alistok nga malasin na sinut Aileen, sinut Aida. 10 minutos nga ta tinapalabas, iti tagsubli ni Aileen, itayan ko nga awit nan tinakabaso nga juice. Oh, ha? Di makadakas manong nemi. E di induso na, ti baso iti sangwanak. Nakaw. Numata nakabangbanglo, nagtugaw iti abay ko. Nakadagdag. Tos, iti lang mapasamak manong nemi, nga jak naranan ni ti kaduak, nga awamit niya na nagwada. Tanapang kano nakitsenda. Nemi. Nagtugaw manong nemi ti abay ko. Dinagdag na kuminom iti Diyos. Alam no mabang arang ka. Iminumak nga road, titinempla na nga Diyos. Kat nagsasarita kami. Amom, manong Benji, nakasuswerte. Aida ken ka. Taapay matading ko. Unat ta, nagwapo ka. Sakit na tayo, ken maskulado ka pa eh. Kinuna naman nung nemi, ket pagkalan na matin ti muscle ko. Tininggar ko siyempre. Nanyato bramo na Aileen. Ading ko. Apay, sa mga di kaya. Kayatan niya. Kayat nga niya. Purusan naman ti batog ti siper ko. Manong nemi, ket pagamuha. Inlayawnan ti maysa nga saka na ket nagtugawan kadagiti lupok. Duk tintimpla nga Diyos. Talos isa na ko ni tinayta mapaspasamak. Hanggang madamdama pa yung anong name Jack Merton maawatan tinagnak. Kasladda nailook iti Diyos. Nailook nga pangpaaram. Naglukod ito yung Aileen. Linaokan na di Diyos ganyan pa inom na kanya ti pangpaaram. Gabotamarik na katsumsumgad Merton ti darap ka. Jack Merton makontrol ti bagik manong nemi. Inamala ko na, dagiti ng ingpis nga bibig ni Aileen. Mohain manong nemi. Kinamil kong tinatangsit nga baro kong na. Dati pa nagkitak idin kini Aileen kat ni Aida da ito'y. Ni Aida suna, tinubya. Nadagdag nga imap. Ibaba ni Aileen ti pantalon ko. Ket kinalos na ti armas ko kalpasan na ket ninsakmul na mateng. Ama, nagbalinin ni Aileen kas laobing nga awan tinakam na nga tiladan. Iti, mul naman ang name. Kasano nga maaramid ko ti mga tipaket nakaimimas maten. Iti panakailagid-lagid ti dila na iti armas ko manong name. Naasot tinaasog ko kayo ka. Oh, Aileen. Labusak ko maidin. Idit at nagsarding nga tricycle ti batog ti balayda. Si Mirip ni Aileen iti tawa. Shit,
Ni Auntie Guaida. Ha? Ni Auntie Guada. Maara-ara nga nagko na. Intan ituloy ti silad ko, Manong Benji. Darsem, jak kahit di mabitin, umaikan. Pinadada kami ti silad, Manong Nemi, indrakap na ngayon laktiri daw sa indisuna ti sipi na itirabaw. Kayong pasanggir na itididing. Ajak nadlaw ang nakaon ti video ti sipi na. Awan day tayo ti panunod. Manong Nemi at dapat nagidikon daway nga suktu at ti armas ko sa agatras italo nga andang kalpasan na idarup kong tumatan nga sudsudan. Nagreklamo ni Eileen, Manong Nemi, kit ko na adayamat kasta, Manong Benji. Kuli may Eileen, ipakat ko lang tinabuyak apor. Manong Nemi namin pinsanan nga nakulaapan tinalimpong nga panunod ko kadagita kong daway. Kit timayok kami, Manong Nemi, itiragsak. Ngam day ta nga ragsak kada pagapaman agsipod ta na amiris ko nga dagos basulak kini Aida nga nobya. Ati, nga maaramid mi day ta ti kasingin din. Aging ka anamiris ko nga isugyur ti kasjay launa yung tindasan nga inunum ko tintemplala. Tinemplan ni Eileen nga Diyos. Talaga, mamati, daan nga dain look na chemical. Manong Nemi, jak nagawid ang tinapayat, timuging ko bayat, nga buy-buyaek, ti panangiyusok ni Eileen, tinaoksub nga braken pantina. Oh, honey. Abaya kasta tilangan, ha? Nabitin ka? Amet? Naglaing ka gayam? Manong Nemi, dinamag ko no anyat inlaok na ininom ko. Naku mga ilok, ibagbagam. Apay, damom ti kasi nga na wild. Apay nga kasi jay. Apay kasi langam, di mo ko na nga bitin ka pa'y laeng. Honey, saan nga si kati Honey Eileen? Amom data. Siyak itan ti Hanim, tadan na masamak ka na ta, Benji. Dakila bidot ti na masamak Eileen. Bidot? Kasano ko mga bidot ka na kay ayatan tamad? Adwa, alamat? Nagkanas tamad nga adwa, Benji, sang ka di? Among ka di? Among nga ni Aida ta ayat, tek Eileen. Timakder ni Eileen, Manong Nemi, kat pinidot na timpasanggir na ita nga cellphone iti basit. Itutok-tok tukador, Manong Nemi. Manipod ita, Benji, siya kundi Hanim ko nakmet. Kaya di kabitan nga panawan, nasapol ni Cinnamon, ni Aida. Hala? Cinnamon ni Aida. Habi ko mga isinak. Abay. Cinnamon. Nalawag na nangig mo. Di mo kadi amo nga naka-video tinapasamak ka na ta? Kanya? Iso nga awanin tiliklik mo pa kanyak, Benji. Kanya? Kahit mo buyain? Agora ka. Kahit mo sawin? Oh, apagpagso. Nakapokus. Noanyat na pasamak ka na tayo tikwama. Naalaani. Eileen, please, no. Sa kakaw mga ramit ti skandalo. Among nga ni Aida tayo, teksa nga si ka. Naaramid ko lang, tinakinaig kang ka. Gapotagin na ragarinak. Kaya mo kadain lahok mo, nga pangpaaram iti Diyos nga painom mo kanya. Adda no adda. Basta kuko kay Tan Benji. No, set up tinaramid mo. Set up na. Set up no set up. Ngayon di mo mailibak. Nga nagganas kami, di ba? Sampay nga inted ni Aida bagina kang ka, di ba? Nagyamang ka, inted kon kang ka. Ngayon saan ka nga virgin? Saan nga dadat issue?
Jak ko man arami dahil tano, awan tinglaw ko mo, tininom ko nga juice. Kada, kay awan. Anya nga rod. Anya nga tanong ipabuyak kini Aida na ito nga video. Ha? Wano ipabuyak. Wano sa anggit ipabuyak ka na ginanarakal mo. No, makita dati. No, kasanot kina-wild mo iti kama. Ati mo pa yun natin rapist. Please. Saan mo ramin ng tayo, Lin? Saan mo Aramidek. No, saan ka ang tungpal ti kayat ko, Benji? Isinam ni Aida. No, kunakit isinam. Aileen, please. Awang ka ti lugar tapno agked-ked, Benji. Nakalawlawag ti video nga sikatin ang ngarabaw kanya. Manong nemi nagkademak takayat ko pagkalmaan di mariribukan nga riknak. Alawan. Arami tigtakayat mo, Aileen. Saan ka kumangag paggakas ta? As kalademonya. Arami tigtakayat mo ng panghasim. Tas among iwarwaras dati nga video. Kinunak manong naming yung awan tigandat ko mangagaw ko mati cellphone sa ko. Iparsak. Diyak na pangunot mo. Mga asim ha, ulitek sa mga oras dati nga video. Saan ka ko mga aramid ti sex scandal. Kinunak manong nemi adyak amuno umisuday da ang pangadang ko. Nasyat no kasta, Benji, honey. Isang iti kabitan matlay nga panawin. Isina mo ni Aida. Isina mo na. Manong nemi kasladyak patyen, ti kinapaspas na gani pasama. Wen, kasanok itang ipudno kini Aida ti amin. Kaslama iladawan ko no anyat reaksyon na numaamuan na ti amin. Ngamiti sa baling ang bangir, amok ti kinasalbahin ni Aileen. No jak agtungpal iti kayat na mapasamak. Anyat aramidan na. Ibabuya na kini Aida ti video. Iwaras ng ti video. Iso nga no choice. Ano nemi? Pasabol at akberak tinapasamak ka na kami kini Aileen. Iso nga. Hindi maisagana kundi bagi tapno kasaritak ni Aida. Tinawagak ni Aida kadimbagak nga kita kami ti park. No sa dino asadyay ti masansan nga papapanan mi. Iti kaadami ni ti park manong nemi inamamloyak pailaeng ti buok tinubiak. Aging ka nasaripat patak ni Aileen nga dagayam ngagsisiim iti doon ay adayo. Pero talagang kahit napanik ka na ti aramidek. Ibang sakit na unang kinunak itinubya. Aida, honey. Yes, honey. No adda challenge ko ken ka. Maaramid mo ta? Challenge? Kaya't naka-chalisan? Kaano pa na makaano pa nga munti magtad kanya ti challenge. Ikas lakayat na sawan, challenge-san na. No maaramid ko no saan? Yeah, it is a challenge. Maaramid mo? Honey, no pakaragsakam lakit di. Apigid din nga saan? Aida, honey. Ti challenge ko ken kakit. Kailan niya? Isinanak. Ana? Pakiulit? Challenge ko ken kakit isinanak. Isina ka? Siyak ti mga isinakan ka? Pakaragsakam no isina ka? Isinanakon. Pinarangnak manong nemi agang angaw ka. Isinanakon Aida. Ket day ti challenge ko ken ka. Anyang kalukuan dito nga magpagambenchi.
Ididata ka nito manong naming at seryoso ti rupa ni Aida ang nagkorkoret-ret pa yan timuging na. Sana ka mangluklo ko, Aida. Pudno ti bagbagak. Challenge mo. Isinanak. No! Ape ko mangisina ka. Saan ka bagtit? Saan ka tangatak no agtungpalak ti bagbagam nga challenge mo kaniyat? Ngem ko namitay. Nga maaramid mo oraan niya ti. Sana kun ngem. Saan kun nga ituloy pa iti nagsauman nung name iti nagsaumanin. When? I can do whatever challenge you want. Ngem ti ko nang isina ka saan pulos nga mapasamak dayta, saan nga makayo kanyak dayta, nga challenge, tsak kayat nga ramiden. Masapul nga ramiden, Aida. Awan ti mapukaw, no isinanak. Naperde ka din ti limbong ti panunot mo, Benji. Talo nga tawanan ti relasyon ta, kat adon di kiti problema nga sinarangat ta. Tapos, awan mapukaw ko nam, my God. Nangipanam ti utak mo, Benji. Basta aramidem latan, tibang isina kanya kayda. Lipatan akon, kat lipatan ka maten. Lipatan tan, lipanagayim ta. Ape, Benji. Ape nga papilit mo ti kayat mong isina ka. E bagam manoan niya't gapuna. At da ka di problema? Amok nga daga puti amin. Ano nga ti problema? E bagam. Gapata sana kon nga may kari. Ida kina imam ababay Aida. Saan nga siyak te kita ti lalaking may tutup para ken ka. Ano ti kahit mo masawan? Nagdumugak manong nemi. Kat kinuna. At ngamin, Jack, naigagara nga na si Kugak. Anya? Adda na si Kugam. Pudno tinangig mo. Adda na si Kugak. Sino? Ni Aileen? Ti kasingin ko? Kasta nga peso. Saan nga pudno daita? Amok kagangango ka lang, Benji. Amok ti kinasingpet mo, alalaki. Amok kasama mo, maaramid daita. Seryoso ak ti magbaga kahita. Saan ang agangangaw? Yung kasano nga napasamak daita, kasano? Kasano? Insalay sa ko ti pudno nga napasamak. Uwan manong nemi. Kat nasiputag ti panangamlid ni Aida ka nagitiluan. Imanges itinaoneg kat kunana. Pudno nga ti salaysay mo. Uwan. Narukupak. Napasamak dahi ti may sangal daw. Manapanak ti balayong awan ka. Ani Aileen lang tata. Benji. Dahil nakatiti ka po natap na yung bagam ng isina ka. Kabuta sana kung nga may karikan ka. Benji. I respect you. Sige. Saan ka nga igawid ti pangadeng mo na itaman ti pakaragsakam? Ngem nagsakit lagi din insupapak mo itinapudno nga panagayat ko ken ka. Ken apay nga ti pay mismo nga kasingin ko. Apay. Sorry, Aida. I'm very, very sorry. Manong nemi narik nakakasla may ipastoy pusok ay ayatek unay ni Aida ngam gapo iti kinalupoy ko nga lalaki masapul ngupde kon ti relasyon mi. Umisulayang ti panangipudno kang kuha na ti amin itatanasapsapa pa'y. Sa anin, uno nasken nga aminek abasol ko. Nasken nga aminek ti basol ko ti jak kayat nga sabali ti pakaamuan na. Ket kunak nga impakada. Aida, agpatinggalayan nga dito iti relasyon ta.
I'm so sorry. Kinunak manong nemi ket malikod akon ken kuana. Jak na pengdan ti panagarubos na kitiluwak bayat ngomat adayuak ken kuana. Awan ti kagam ko mangloko kini Aida ta may sakmet nga biktima. Biktima ti mismo akasingin na. Adayo akon iti ayan na iti kamakaman na ket kunana. Benji! Ibabawim di kita imbagbagam! Ibabawim! Ibagam nga gaangaw kalahing sang kadi. Kinuna naman ang name, inarakop na tinikod ko nga gananugog. Please, Benji. Please. Ibabawim. Di kayat. Di kakabailan ng isina. Di kayat ng isina ta, Benji. Sika di biyag ko, anit serbi pa biyag ko na mapugaw ka. Manong nemi ka nagitalay nga gundaway nga nakitak ni Aida nga agun-unoy nga agpakpakaasi. Nga pinatanggan ko di pusok ket ko nak. Palubusan akon, Aida. Sana kun nga naragsakken ka. Ken saan kan nga ayayaten? No, Benji. Diyak kahit na mapukaw ka. No nasikugam man ni Aileen, sumapulak ti lalaki nga mangitakder ken kuana. Nakasaganak met nga mangpakawan ken manglipat iti napasamak ka na kayo basta agtalinaed kalahing kanyak, Benji. Anya na kinaman nakaawat ken kinasingpet nga babae ni Aida. Kaday talaunay manong nemi iti pagsakitan diriknak nga mangisina ken kuana. Nga manusak ti sakit ket masapol nga gubdekon ti amin. Ngayon matumanin ti boses ko kyanak. Saan ka di pailaan nga nalawakin ka ti amin? Benji, saan ka nga yayatin? Naadaan kami kini Aileen ti relasyon. Taburing ka nga nubya, buring ka nga nubya. Nakaburburing ka nga tao, Aida. Ayat mo masawin. Saan ka lang ang napilitan, itinapasamak ka na kayo kini Aileen. Nagkarelasyon kami kabayatan nga relasyon ta. Huwag, naandan kami ti relasyon. Bayat nga kayong ta. Nalawag ka din kang kati amin. Saan ka nga kayat? Boring ka karelasyon. Manong nemi, limo kay tinairot itay nga rakop ni Aida kanyak. Nagbanikas kat nagbukaw ko na. Anyat nagkurkurang akin ka, Benji. Anyat nagkurkurang akin kay bagaman. Inayat ka dinalablebas pa'y. Ngayon ti panangayat ko di bukod ko nga bangi. Hinaramit ko di amin nga pagayatan, Benji. Tilayin kinabirhen ko di jak impay ken ka. Mapaya kasto din sumabok mo kanyak. Apay. Ngem jakon sinong batan pa'y manong nemi ket inyadang kun dagiti sakak. Ket makamakam na laing manong. May sapay nga dang mo. Lananayan nga nawaya ka. May sapay nga dang mo, Benji. May sapay nga dang mo. Iso nga nagsarding manong nemi. Inikanak ti gundawing agpanunod tapno agsubliak iti ayan na ket arakupek. Ngam saan ko nga inaramid dayta manong nemi gapot ammo kasipsiputan na kami ni Aileen nga dalaing ti asideg. Iso nga nakunaklat ni tinakam ko. I love you so much, Aida. Ngam saan nga si kakensyak tin ikari. Kat ituloy kong tinagnaman nung nemi pinanawa ko ni Aida nagsasabek. Kaya di makadayo akong tiyan na dagos mat ngayon masinig kanyak ni Aileen. Kat kunak ken kuha na nga masursun. Anya? Ana? Naragsak ka diitan? Naragsak ka ka diitan, Aileen? O ragsak sa gaban niya singin mo? Saan lang nga naragsak?
Benji. Demonya ka talaga. Saan lang naragsak na digat nakaragragsak ka. Kukwakan, Benji, kukwakan. Kinuna naman nun, Nemi. Sana kit inamalan dagit bibig ko. Talaga nga salbahe dati nga babae, manong Nemi. Sa iro, demonya. Inagkan na dagit bibig ko ang kimaya-kayak. Itiyan na. Apay, di mo kahit ngagkan ka, Benji? Hani ko? Hani ko? Inaramit tayo din tinaglips to lips. Ang kani? Di mo ko nain nga nalipatan mo. Nuno kayat mo ka di nga ipabuyak kang kanedit. Iskandal tahani. Salbahe nga talaga na ito ng ubing. Salbahe nga talaga na ito eh. Manong Nemi. Dahil tada unay nagsupadyan na kini Aida. Blinakmail na, blackmail tararamidan na kanyak manong Nemi. Inayo na pa yakino na intun bigat metlang Benji hani ha? Ijekan dun balay nga agnaen. Ha? Agkadatan to ni Jasilid ko. Nalawag. Kanya? Oh. Awang ka ti lugar tapno agkad-kad hani among data. Padasim tagkad-kad. Iso nga, agpakada kantun ka nagdidakkel mo, taglib-intan. Manong Nemi, awanin ti pagpirsipisak pay. Awanin ti pagpisipisak pay. Kaya rigo konti alingo nga naikursong iti palabog dagiti manganuk manong Nemi. Manong Nemi, idadda akon dito'y balay, impudnok kadatatang kininanang ti amin. Ti amin. Ket kininanang kanya. Dayta. Dayta ti maalala ti darokadok barok. Nanang, aya po aya. Nang, aglip income kanon kini Aileen. Ijay akon balayda nga agnaid. Agnaid kay ti balayda? Kasanon ni Aida nga makakita ka na kayo, no? Isungar day ti problema kita. Amo ka masaktan laki di. Idi kas taon na Aida, no? Makapula-apul may suna itinaldaw. Nagsaumat ni tatang manong Nemi ket kinunana. Awan, ti maaramidan tayon, abarok, taadamat napasamak yun ako nam. Den naamlatan day diya nga Aileen. Tapat check ngagbalbali tumitlaing tinaalas nga kababalin na. Amok nga alis ton tumitlaing nga masursurong nga eto ni Suna. Ha? Ta, kakaingas damit kini Aida. Ano sa monbarok at anang aron? Numaasawam ni Aileen, di ba? Kumpurme katakwanan o sino katakwad maasawam, isuwala iso. Makapangkan tumit sa dadya Hawaii, kahit maala na kam tumitin kininanang mo. Manong Nemi manugot dagdrakkel kung aglip-in kami kini Aileen. Napasamak nga rod, hindi papang ko panagnaeden, Manong Nemi. Hindi pagtaingan da. Hindi mo Manong Nemi, jak may pereng dang iti matak kini Aida. Nangro na lang aroden, hindi damo mi, hindi agsasawang ng mangan. Nakadumog laeng, kat nakaulimek kami nga talo. Aging gabinurak ni Aileen ti ulimek kat kunana kini Aida. Kabagis, may kasingin. Asawa ko ni Benji, iso nga say-saya atin timang trato keng kuana, takayong mo ni Suna. Wen? Insong matmat na Aida nga makaungit. Awang ka nititik nayo, ha? Among nga boyfriend ko Isuna, iti nakabaybayag. Among nakasunod katakal, ti panaging patay ko ken kuana, kalpasan na. Pag naedem ditoy, dahita nga lalaki. Aguray ka man, kabagis. Di mo kunain nga gana ita kat sa mo pa lang nga maawat nga nagsina kayo ang kini Benji. Aileen, talong nga tawan mi nga nagkayim kini Benji. Kastat kabayag ti relasyon mi. Panagkunam na alistolaeng nga malipatak, alistolaeng timang lipat.
Awan ti bibiyang ko, itilit siya nga napalabas yo. Tikunak. Tikunak, aditoy nga agnaed ni Benji kat ditoy. No sa mo nga kayat nga makita isuna, pues, pumanaw ka. May mayat pa yun nga pumanaw ka. Tapos sigurado nga ragragsak kami, ipanagdan namin kay Benji. No, awan ka. Nakakadumog aklatan manong name nga nagtugaw ang tiyakon maghanas pa iti mangan. Sana kang talo dito balay, Aileen. Na? Sana kang talo dito balay, kunak. At nakarbengak iti na ito nga balay. Laglagi pang magpadar talay kay inanak. Sige. No, dito yung agnaed dito nga lalaki. Okay. Ngayon tilagid-kid daw ka na kayong aduha. Naglabing-labing kay kadimat. Saan nyo kadimat ngayon pagpabuya kanya? Hape kung may pabuya may ka? Kaya damat silad mi? Okay. Di so man dapat pa nagkidawam. Okay lang. Ipabuya mo man muna saan. Ni Aida manong nemi ti Makder kat nagbanikas iti sangwan. Inyangat ko manong nemi ti ulok sumsumgad dagi ti matana nga kusilap kanya. Benji. Aida. Ti ambok kat na anahin nga mamuka. Ngam sanggayam. Huwag. Nabudbudo ka ba'y gayam ngam te puta bakla. Tapati kasingin ko kat tinutupam. Rawet ka. Kinuna naman nun nemikit kinungtaran ng tilamisaan at kakasakit na kininimbatan ni Aida nga balikas ngam inawat ko kabutas siyak tinagbindot. Kahit mo kas agsamat dagiti matami manangger-ger-ger isuna manong nemi. Ngumer-nger-nger kaputi gora na kanya. Aging ka naglabas pa dagiti aldaw kahit di tamantan manong nemi nga addain sangpet ni Aida nga lalaki. Na kahit nagsamat na pabuyaan dati. Dati nga girlfriend ko nga nagbalinan nga ipag ko Nakunak tinakam ko manong name. When? Adamat yung lalaki yung sangpat mo. Kaya dito na minsan nangigko ti saritaan na bayat ngagin inagek na. Nakaw. Ay na. Doon ka nga, sungbatan na. Kahit kung sikat makuna nga nubyak, asaan kit nga puro inagek lata na kasto yung kahit mo na ipabuyaan ti ex mo. Kunak ko pa nga mga pabuyaan na klient. Amok manong name nga ranranta ni Aida nga ipakita kanya ti panagin inagek datap no agselusa. Ngayon anya kumapit ita ti maramitan. Kadawang beten manong name ti karbengak kuhan. Iwan buy-buyak lata na ti panag-lips to lips da. Iti lalaki akaduha na pagkamom ta dagayim ni Aileen ti asidag ko. Adagayim ni Aileen manong name ti asidag ko. Iti di kodak. Kitain na nga bibuyak di kiti duwa manong name. Mapal ka? Ha? No mapal ka, honey. We can do it also. Kinunanakit inarakop nak. Anat ko Aileen, awan timod ko ita. Kinunak manong naming ang napaspas da kulap na nga ng pagkil ti armas ko. Anat ko, awan timod ko anak ko. Kinunak laing kat induwadag ko isuna. Hey, Benji, asawa ka itan. Iso nga na niyam di kait ko nga ramidan. Maaramid ko. Ha? Kinuna naman nung nemi kalbasan na inagkan na dagi bibig ko. Liklikak mat ilisik mat bibig ko. Di tamat ten manong nemi. Ngayon ikat na ti blouse na. Kat, ne? Na maantaren, tinakapudpudaw nga barukong na. Na, madi pala mood mo? Kita di barukong ko. Oo. Nakariingan di maturog nga daram. Manong ni, minsan kumatan matapalantirik na. Oh, dita. Dinarop ko di barokong nag diya ako natapalan ti bagi nga nagmamaduro iti barokong.
ni Eileen. Oh, Benji, kasta ti kayo, oh. Ngayon bigla ngayon sardeng ko tararamidek manong nemit at namat gaya man na Aida, anak amati dari di sikangan mi. No aramiden nyo, ha? No agaramid kiti milagro, sumarkamat at sila dyo. Ipakita yung matlauna yan, ti kinarugit dyo at tao. Kinunala. Hey, kabagis. Tinulad na kalayang iti lalaking inarkilam. Tablo yung pagsalusan na tilipit partner ko. Manong Nemi. Anya pa nga ron tinaramin mi. Siyempre kami ati silad mi kini Eileen tapno saan kami nga mabitin nga doon. Manong Nemi bayat iti panaglabas dagiti aldaw. Talaga nga saan kami nga makabagmugan idi ngagpadpada kini Aida. Ngem. Idi agsikog ni Eileen, Manong Nemi. Sa balin di sitwasyon. Okay, Manong Nemi. Masikugan ni Eileen. Idi adan sikog na Manong Nemi kad dumakdakkel di tiyan na nagbaliwan tiriknak. Kaya't kung isunti ayatek, gabot ay isunti ina ti anak ko. Ininot nga naklon Manong Nemi ni Aida ti amin. Idi adan ka anakan na itis saklot ti kasingin na. Kaya't namin pinsan nga pinakawan na kami. Nang runa na nga roden, idi ipas ngay ni Eileen ni Joshua nga anak. Abay ko nang. May ayon ni Aida, iti kinalungpo ni Joshua, akaanakan na nang runa gat agpadpadadang adanabiyag na siding na iti nga 20 timid na. Kat manipod met idin Manong Nemi kayong ti awag nan kanyak. Ti awag kanyak ti dating nga nobya. Uy, kayong. Aida, ipag ko na. Kayong, nasang kauyong, ipag nga. Data panunot mo, dagas manen. Gora, amom, kalang-langak ni Joshua, oh. Nagpadpadi kami ti ayan ti siding, oh. Saan ka di? Siya siguro tinaginahon ni Eileen. Ipag. Kinunakmat ng sungbat Manong Nemi. Kadang-karagsakak. Maramragsakan ang unay ti kaadan ni Joshua ta iso ti mitsa. Tapno masusurok nga ayaten ni Eileen. Ketbud no ti kunada tatang kininanang idi Manong Nemi agbali tumatlaeng agbalinto nga na siya at ni Eileen. Gabot a ginisdan na wano inikat na nga yung pinsan ti bisyo nang uminom ti arak ag sigarilyo ka nagsyabu. Buwan. Ni Eileen Manong Nemi kat nasusurok matan nga inayat. Ti pagpakaragsakang unay Manong Nemi nakasaysayaten ti langin-langin dagiti agkasingin nga Aida kin Eileen. Inggugur pekit din ni Aida ti tiyempuna ken panawin na nga mangtulong kada kami nga mang taripato ken mang padakkel ken ni Joshua. Bahalag Manong Nemi nga naliwayan pa yen ni Aida ti maki-boyfriend. Iso nga numanin ko na ni Eileen ken kuha na. Hey, may dir kasingin. Kaano aya ngayam umong kada kami tagbalin nga boyfriend mo forever mo. Tay sa among arkilain nga pagparengan nga boyfriend mo tepudpud no. Inton ka ano. Madanunan tulatan na kabagi. Siguro awang pa ay awan dito Pilipinas tagbalin nga forever ko. Sa dinungarte na baka adan to sa Hawaii. Naglabas pa ito sa bagmanong atawen kat nagtengan ti may kaliuman na panagkasangin ni Joshua Manong Nemi. 5 years old din ni Joshua. Dandanimit idin maaprobaran ti petition da Aida ken Eileen nga mapan sa Hawaii. Nagtutulagan mi Manong Nemi nga kakambalay nga idreta nga birthday ni Joshua ket ingkam iti karnabal. Naira na idi nga piyesta ti ilimi. Naragsakan ni Joshua di mangig na, agpaiso papa, paiso mama, antayo ti karnabal. O anak, ket ni titam nga Aida taggastos. Di ngamin kabages. Kinuna ni Eileen. Imisang man nagtunged ni Aida, isot dangdagdag kada kami Manong Nemi, nga ingkamin. Isot dangdagdag tiragsak ni Joshua ko na hey, thank you tita Aida, thank you.
Kinuna ti ubing kat napanapa inarakop ti tita na. Excited nga nagrubwat ti anak mi kat syempre nagrubwat kami met na kini Eileen. Ngem ni Aida manong nemi nga ipag ko kadada pa lang iti uneg ti banyo sut na odi nga nagdigos. Bayat ngayon uray mi manong nemi nakangig kami ti kanamtug. Aray! Ha? Abay, ni Aida na jay. Ingka makita napasamak king ko na ti uneg ti banyo. Manong nemi na disgrasyan samat ng ti ipag ko. Baka naikaglis kat naitupan ti ulo na. Kabagis, Aida, at mapaspasamag ka. Gaya manong na yung aksidente nga naitublak ni Aida iti banyo kat naitupat iti patong na iti tiles. Agsagkisagking harimuan iti banyo kat nakamurgreg anak ko na hina. Po na matin panakaranranan. Dakay latang nga talo ti mapan iti karnabal. Lasakit matin ti patong ko. Aray! Apay nabluka ka di? Ha? Kabagis? Sa lutsud ni Eileen. Saan met? Siguro iso na lang ta nasakit pa lang ti muscle ti patong ko na ito pak. Na-bless laing siguro ipag. Siguro kayong. Baliwan tayo lang aro din ti mapan ni karnabal. Kinunan ni Eileen merson buten manong nemi nagpasugnudan ni Joshua. Nagtaray ni Joshua manong nemi nga napan nagpupok iti silid. Iso ko nak. Da kami natang aro din ni Joshua ti mapan. Narikat mo na mapain jobing. Namuna kat birthday na. Alawang nga rodhani. Ta mabati aklatan ta imasahek man tinablos nga patong ni Kabagis. Kinuna ni Eileen. Dua kam nga rod kini Joshua tinagpatuloy nga napan iti karnabal manunemi napalalo tinagsak ti anak ko naman pedududwa kami. Ado tinagluganan mi manong nemi. As in nga nakaragsak ni Joshua. At pampanunutek na nga ito matiubra di kita kasingin ijabalay nga nabati. Mas masahiyan nga tamat lang ni Eileen ti kapsat na. Ado di kita nagluganan mi aging gang gatangak ba iti trak-trak na maliman iti gawid kami. Nasangpitan mi di kita kasingin nga dapay lang ti silid ni Aida. Oh, kumusta ti patong mo ipag? Himbagan? Nasakit pa ilan bayaw. Medyo simayat ba si titay minasahin ni Eileen. Nasayat nung kasta. Tiyan mo kitain na nagdag ti sakit na. Gabot parang masahe ni Eileen. Apay mat ako ng tikasta. Ay, Benji. Saan nga po ata nalaing ka nga mang masahe. Katawaan naklata nakasta. Ala, si ka mang ngorti mang masahe ken kuana. Tapno mapaimbag mo, kinakman no mapaimbag mo. Ay. Saan ba na? Saan ba na kayo, Benji? Saan ba ang ni kayong Benji timang masahe kanyak? Nakababain met Eileen. Taapay kuma, anya kumat kabain mo, Kabagis. Saan ka nagbabain? Takitain taman, tilaing da ito nga Benji. Numapaimbag na sa barbaring mapaimbag na. Ha? Tadirikat katawan di loko. Manong name gabot karkaritan nak ni Eileen amang masay ti ipag ko. Napangkungorot binukuhan, daging dakulap ko iti libabo. Karidi, nakabog ko ako. Sige, pagpaklag ka ni ti kamat ha. Imasahig, tinablas nga patong mo. Kinunan. Mabit lang ngarod. Mabit lang ngarod agad agsurtak. Nakapantiak laeng. Ay, saanan ka Bagis? Kasano pa yung mamasahin na ti patong mo, nag-short ka. Kasalatan, ulit na nagayad mo ito, duster mo. Kinunamot ni Eileen Manong. Nagtugawak iti abay ni Aida, nakapaklub, kat sinapupuk. Uno sinapsapuak, sinapsapuak nga imuna itilana, tipatong na, sinapsapuak sa dilana. Bayat nga idilutek, tinalamuyot nga patong ni ipag. Mayat may tisasarita nga kapsat. Mas masahik, tipatong, agsasarita na gidag kasingin. Oh, anit mariknam Kabagis. Saan ka di matlang nga nakarsang tinakulap ni Benji? Saan mat Kabagis? Anang arod? Mayat. Makababang ara. Nalenggay magmasahe nga talaga na ito as live-in partner mo. Mayat.
Mayat Oh, sige nga Rod. Ala. Sige. Ala. Amo talaga ni kahayong ti. Pagpesalan na. Nasayat aron na kasta. Tanong, saan nga ituloy ni Aileen tinang ibaga kahit nang ibaga manong name it nang natipukaw ni Joshua iti salas. Mama! Mama! Oy. Umaya ko anak. Umaya ko, mabit lang bed. Joshua. Sige panawag kayo pailang arod Dito tainak man kitain di anak ko. Papauyo Kinuna ni Aileen, ket intuloy ko laeng nga minasahe ti patong ni Aida manong name. Ket ko na. Ipag. Iles-les ko ba si duster mo Ket maruyutan iti lana. Alawan kayo, okay lang. Inles-les ko nga ron ti duster na apo manong. Tirigat na. Asubraak. Tinangiles-les kat masirsirip kumaten ti pantina. Ano ti ka dito na sakit ipag? Dito'y ka di abanda? Kinunak manong nemi, bayat nga mirmir datak dagiti napupudaw nga lupon. Owen, di tangag peso kayong. Aray, hapo, bayat. Inyong ko nga pagapaman, tinakagapit nga lupot, di ipag, ket ditan manunay. Nga matantan awa kon, tipit-pita ka na. Nga jak amunoan niya, nga santil mo, tinanglong kanya, tas sukit-sukit at miglatamat. Sinukit ko matlatan, tipit-pita ka na, babaen ititamudok manong. Nakiktot ti ipag ko nga ori lang imatot kibong, anak anak marikrik na may pag. Okay ka lang? Okay na okay, bayaw. Bayaw, nagling ka, bayaw. Okay na okay, bayaw. Gabot akastat sungbat na manong naimiditan ngayon pamaysak. Tinang dalapadap, tipit-pita ka na. Nagasog ti ipagkukit ko na kayong nakarkaron manong nemi dagiti simbaron mapasamak. Idi ikayangin ni ipagko dagiti lupuna. Ket nakawaywayan nga rumwar o sumurek ti tamudok manong nemi itipit-pitakan. Aggiling-gilingen ti sikat na. Ako na. Aggiling-gilingen. Oh. Ngayon bigla nga nagtimek ni Aileen nga adda iti salas. Ana, mabay kay pay, dita Benji. Kabages, mabay pay. Kinuna naman unay mi. Kat nangigmit ita na pagna nga umasidag. Apo. Umahin. Ginuyod ko ti gayadan ti duster ni Aida. Tapno malengdan, nagparparang nga underwear na. Nagit-it ti bisagra ti ridaw kat si Mirip ni Aileen. Umunaklat ang araw din si Siladdan, Benji. Tayo nagka-atagin ni Joshua kat makaturog ka nun. Sumaruno kan tulat na, Wan. Alawan. Ore ta mabitlangan da ito, honey. Insumbat ko manong nemi. Kat, iti pa nagwaywayas min kiniipag, idi silan. Nang tad kanyak ti gondaway nga mangikot ti kupikupan na kinabirhen. Siyak matlayan ti mo na ipag. Gabota siyak ti mo na aking girlfriend kang ka. Intulok na nga namin pinsan ti bagi na manong nemi. Kat naasutin tagpadpada nga darep mi nga duha. Wine, nga kunanaw, nagmayat gayam kayong. Kayong kuunay. Nagmayat ka talaga ipag. Manong nemi ammumi at tinapalabas a relasyon mi ken ipag rason no apay nga nakaalaalis to nga simgad ti darrep. Ngem kalpasan deta nga darrep at dasilad ti panagbabawi iti kaungan mi. Timrem dagiti luwa ni Aida ket dandanugan na ti barukong. Nga daytoy nga naramid ta kayo. Basol ta kin Aileen.
nang narunay ti Diyos. Sanggang sangin hasta. Laglagi pa yung nga datatin mo na. Kensang kami pa nagkasar kina Aileen. Live-in lang. Iso nga ang basol tayo ni Diyos. Sanggang sangin na kasta. Tao talay nga nalupoy kinarukop. O, nga manada, nga dudugan na ti bukod ko konsensya ka siya. Inaprosak di bukod ni Ipag ket ko na amo Ipag. Duat ako mamit lang talaga tag-asawa ket. Ngem kabuti kinasalbahin ni Aileen. Kenti kinarukop ko nga lalaki. Natunday day tayo. Sungita. I-relax mo lang tirik na Ipag. Di ka matanagan. Ta santun nga mo ulit dito eh. Ha? Santun mo ulit? Wait. Talaga santun nga mo ulit kayo. Santon, diklikan na tikas ito na sitwasyon tapos santa mo suliso. Manong nemi nagkinaawatan kami kinaida ka santon nga maulit tinapasamak. Umdasen tinaminsan nga panagbidot mi. Kat kasapulan mi tagbabawi buyugan ti aramin. Idinabit pa nga nadlaw, idinabit pa dito nga pasamak manong nemi madlaw nga saan nga maisarang ni Aida ti rupa na itikabsat na uno kasingin naman. Kunak met niya advice keng kuhana. Madi amang na makadlaw. So nga, relax ka lang. Pagtala na nga normal. Normal panaglinangin nyo nga kasingin. Aging kama nung name hasta tinapasamak. Napalalo nga yamang kumanong nemi ta idagangay kat nagsublin ti normal apan nakilangen ti Ipag ko kini Aileen. Mayatin ti karkarakgakda no kasta kagsasarito da. Kaya di damat ten manong nemi nga didisiplina at ti bagbagik no kasta nga makitak ti makaparugso nga panagkawkawas ni Ipag ko. Tanong amin no daduma manong nemi kaya nagkawas ti nakakakitkiting wano nakarasrasay. Nga mamukod ti agsakbay. Dapat check at ti tao ket masuot babaen ti pananggargari iti bukod na nga derrep. Kalpasan ti derrep into na mainawen manon nemi maipasngay iti basol. Ket dayta ti jakon kayat pay mapasamak manon nemi ti panagbasol. Napalamas pa ti sumagmuno nga bulan ididumtengen ti approval ti petisyon da Aida kini Aileen. Ket nakaragraksak da nga napanan sa Hawaii, nga intugot da pa ni Joshua, ngam nabati ak amalamalday. Emi ti sabali nga bangir manong nemi nalapunusan ak matikawa ken liday. Kadua kam laengen kini Antiguada anabati iti balay. Nerigat ididamo ket sta siyempre sapsapulik dagiti langin-langin mi nga upat. So nga tinaramid ko manong nemi kinumikom ko ti bagik nga mapan iti gym. Mapanidya balay, kat tulungak ni tatang agbulukanais. Kat kunana, bulbul ka na siya tumutulong ka pa ilang agad hawayano kanton barok. Intundungteng tatang. Bahan niya tamoy, baka saan ka makapan. Apal ko mga saan ka makapan. Kat di ka mo't pinagkasar. Kat umay dito ta, agkasar kayo ito. Nakit ito no, makasar, agsubliman na dyan, dandanin. Alam na kam tumat ng barok, mapanawak to na ito, bulbul ka nais. Umay kay pala di Hawaii, kit lakay kan bagit kayo. Ay, kit padasin mo at ay, kung kunada nga Hawaii, hindi itang arte ka po na, indurunda ka nga, nakiasawa mo, nakirasyon ka, nagita kasingin, loko, tap no matawing na, kan matawing na kami. Kat nung hasta nga agapok sa balay, datatang kininanang agsubliak dito balay, nga pinanawan da island kini Aida, agmulmulang lang at tumatay. Madlaw dayta ni Antiguada. Ay, Benji Barok. Anti, amo kamalaglagit mo manen di kiti aginam. Liw-liwam ti bagam Barok. Sa nga bali alstulaeng nga orayan ti panawan nga may kanakanto ikasar ni Aileen. Kahit mapangkay tumatan di Hawaii. Panagrik na kanti kat kasla nakabaybayag naglabas ti daw. Makatek-tek. Matek-tekanak. Ay, sus. Agrelax ka lang. Amok nga ili mula ang deta kini Aileen. Auntie?
No kayat mo, ilutuang ka tinaimas nga pulutan. Magluto ak itinaimas nga pulutan tataginong tangadua. Ha? When? Oray, saglilimata lang nga beer. Naragsak tanto na. Agragsak taman baro. Ket no, saan kayo matpangin, nakita nga iminom ti arak anti. Saan nga paiso ang padasak man ita. Ket danggayang ka. Makita nga rin ti kinaladay mo baro. Maram nemi. Pinagkadkadak dahil nga awis ni Antiquada. Ta makitak. Di matan mapugsat ti panangis-isam na kanyak ti loko. Bakit? Kaya nagsang solisukin. Amo na nga narukupak. Amo na kat pakasalitaan. May kadagiti ang kasingin. Loko nga bakit dito yung bartakandak. Anyat manag ko na bago makayatak. Ambat na awan timod ko, andi. Uminom ta. Ala, sige. Inakon ti silod ko, andi. Loko to'y bakitan. Iranakit ipakita tapuon ta barukon ng bakbakitan. Jack wala mo pa niya day B1. Ay, apo, ay, tala masarsarakan. Napaspas ka naglabas ti Dawen manong name ka nagtengan iti panagbakasyonan ni Eileen kandi kitirakkel na tapno agkasar kami. Kat siyempre kadwa na ni Joshua nga anak mi. Adamit idin asawa ni Aida nga ipag ko. Ito kayo man asama? Adan. Abay di mo magbaga tapon may ko man matendar. Ardo, asa na makaumay ka jawin. Good luck ka na kayo. Congratulations ipag. Nalaing ka din lang iso na. Nagmasahe. Kundutan ka na eh. Nakaragraksak manong name tinaangay nga kasarmi kani Eileen taado di kiti ng kablaw kada kami ken may salita ni Aida nga ipag ko. Congratulations Eileen, Benji. Kinunanang inyok kor na kada kami manong name tinaka-stapler nga adu nga dolyar. May na kami mat inagkan ni Joshua ket kunan. Congratulations dad, ma'am. Thank you my son. Manong name italuluay nga lawas ti bakasyon da Eileen kadagsubli damanen sa Jay, Hawaii. Na proseso maten manong name iti petisyon ko ngem na ibayag gapo iti dayto nga pandemic nga paspasarin ta ita. Manong name iti biyag gayam dito itaga ket napnuan iti sorpresa. Adda digitay namnamaen nga mapasamak nga iso adda digitay ditay namnamaen nga mapasamak nga misumet ti dumteng. Irinto digitay pagarupente nga mapasamak ket saan met nga iso ti dumteng. No pay kasta manong nemi anyaman nga tukar ti ited kada tayo ti panawen. Adda kana tayon nga mangkumpas amang sala iti dayta nga tukar. Tanag kunadan tukar la iso no anyat tukar isot salaen. Manong name adak pilang dito Pilipinas gapo ti pandemic nga rod ket ore na aprobaran ti petisyon ko. Himjak mo't makapanabas ta di Hawaii. Narikaten. So nga palpasak laeng nga nga problema bareng no itkabitan nga panahon ket malpaston. Tapno mapankod dumaten danunen dikit dia. Aginak iti Hawaii ni Eileen kini Joshua ken makita tumanen ni ipag ko manong name. Dahito nga rod manong name ti pakabuklan ti pakasalitaak. Agyaman ak muna iti anus mo nga nang ibasa. Kahit sabi ko tadamat di kita dumdungeg amang gusto ka na ito nga pakasalitaan. Kahit no anyaman di kita komenda, thank you kada kayo amin nga sa nga padak. Kahit agyaman ak muna manong name iti anus mo nga nang ibasa. Kahit thank you, more power to your program and God bless. Thank you kada kita adu nga nagbuya ito dito yung programa. Ito yung nangindeng ka na ito pakasalitaan. Ito yung nalagyaman nga pagayam mo, Benji. Iti pa nang isunat ni El Amor Verdadero, iti Pure Food Express Lawag City.